Sanibonani-ke guys, angazi ngempela ukuthi ningaba yini ngaphandle kwami. Namhlanje ngifuna unikhombisa ukuthi i-puff pastry awuyilahli. Uma usukade uyisebenzisile wayibona ukuthi siyisiphandla kanje awusazi ukuthi kumele uyenze njani. Ithathe leyo puff pastry uyihlanganise kahle ibe yibhola, and then kwi-surface clean uvithizele uflour, ngisebenzise nje i-normal cake flour. Bese ne-rolling pin yakho nayo ufaka uflour. Uyirole kanje flour wakho, i-puff pastry yakho. Ebese-ke uma isirolekile kanjeyana uyifaka i-sweet chili, ulandela ngo-cheese, ngisebenzisa i-cheddar cheese, ngase ngilandela ngama-robot peppers. Ngase ngithatha i-tuna yami-ke ngisebenzise leya ene-sweet chili nayo, but ungathenga wena enye flavor makuthi uyathanda, angikuphoqi. Bese-ke uyapaqaza kahle ngesipuni kanjeya, uthatha futhi enye i-puff pastry yesibili nayo usurolile, umboza ngaphezulu kanjeya. Asikho isidingo semfoloko njengamanje, ngiyazi usewadlula ngokuhamba upaqaza i-puff pastry, sewajwayele ophayi. Cha, this time asipaqazi lutho. Uyawusika kanjeyana bese uyawurola uwenze ama-strips kanjeya, utwist yana lo igama, utwiste kanjeya. Bese uyawuthatha ufake efrijini for 30 minutes ukuze uthi uqina kancane yabo. Bese uma ukhipha efrijini uyawukhipha, ufaka iqanda lakho, ufaka ama-black sesame seeds, ufaka i-parsley, uyabheka at 200 degrees for 20 minutes noma until ube golden brown. Guys, ave umnandi. Even kuma-picnic le recipe